So ebusian for e mo akwaba e de ba Attention TV so I ne mesa me no enye kwa na me ye mesa ka nature man e wo dem ha se ya ne mama me experiment ase na e be sha ase no o ma me ye experiment na haban de ne da oboni di ene o se e friend ya kankan na kire se ye gofo a wo de ya wo ho bon papa be ya na papa for Attention TV so nyam sama wakwaba biom ensa so emra so nature man ene neso mesane ne din sialo me kai se waso se waba ne de na kire se ye be kire neoma ye be ma wasua de na akire wadwun so a wontimi enyin fro so no nature man etna se de no de na haban ne nature ebiebie kwa mu na ye se Yesu akantuo na se Jesus and his disciples so kosa wondu da abusiafo aha ay Attention TV na me kire say de bia no eya na me kase Attention TV de ewo afie mienu papa paye pa mu so papa paye wo social media so a ye fit na kase abehu ya grandparent ni na ewo YouTube ho any YouTube odu ho so ya na amamre enya mane kakra ho ni na ene se wo be subscribe na wa comment na wa share na wa san so I like e de amame ubi so akọ na edi ekire ho no de kamia ko ese chembe ho a ye de han nkofo abaji amamu kra ya yema eno nti wa so pesa wo han dan ni bi no okọ a follow na wa share na wa like na wa san so a comment e de amame Attention TV da nyoma pa na de gu akwan mu e de emaw eno nti okọ a na wa fro be ka chene se Attention TV aba o ye de ya ba ye fofolafu ye nye 11 da bi ebusia nature man aye krado ni speed ni ponko no epentem eno nti mama nka wo se University Foundation brofo ade bia ya metai ka ene say the nations are never too late eno nti kakra wona wo no University o hia pum o hia 100 billion asina watine foundation no ho deda ono ye ne nyoma deda na so kamia kwa say no enkrofo na snipe binumu eni age adoye na so ye na wo hu moa no enso eno nti na University ebia na apese wo so wo bo na kakra na wo no ntimi fa kodum obia oni ne ye collabo a obeti ase anenti a oba obre no ase oti asem bi ase eno nti enso na nyame ehira no anything part of frequency 05483029850 05483029850 Attention TV nature man aye krado maye ntwa ye ho ne ye nkwaji abafo katemba sitaye ba eni nature man ebetwenko more questions in bread. What you say? More questions in bread. Abusia metwa me ho a ma ba nature man aye krado nature man so eso eye odifo Eric Akosi Entwia oda God's Revelation Ministry anu a ewo agape ebusiafo enye yewa kwan kra na nature man se na me kan kan ye no ma me ye example ende ahaban eye example ende eye hwan papa oposa eye hwan metimi kraji bebi a owo no na kire sahaban ye fe ne ya kankan na se ne ye kokobisa ne se na ya kankan de na haban enya ya kankan why let to dini na eden biom ana de both spiritual and physical yenko na ye ne di for ekotwen kom ho fama akwaba eyoso tibia ye boko how the nini se twa konko ese twa konko de entwo mu da na chese ho so ho ede no so onye mreda sure okay papa na so koya wudi bi apa ne dia haban wa bodin a kire me nya che papa bi se me kai da ne je ne ye no oyi me ye ya wa bodin na kire din a bo so obo a ne ye refi eni ti we die ase ye simple na ya kankan no anase se ye ba no enua ne ahaban na eya na obi na hye datena se na wa ma omudin ana yo beda se mami chia matifo mahwefo machidifo a mo abrochi Ghana man nyina tokuru bia oba wo bia mchia except oba wo ni suman na na president de sanka wo de anka wo se wote oba bia ase na wo se except obi ni suman ti me bo mo chia na ma bo de mechi iti ni American say ekufu bari na Rebecca kra ekufu ado yire kra president ni me ende obi atiase nti ma me chia machidifo na ma me chia e papa
Church of Pentecost. Mami chia me kuro me me go. Nana me chia wo. Me chia ene ohire mu me chia bi bia. Na fe me bia mami chia me ma me amakofo dua no. Okay. Me ma na owo me. Okofo dua. Auntie Maggie ayo woman me chia wo. Na ya can't say this mami chia Queen. Queen Pastor Foundation papa Queen de ba ko. Queen anakoma eja time china mama du pempe so be say na ye kwafuma efekeke. Okay. Ye kwafuma efekeke. Oya chere ya chere bro le ba ko timi to me 30 minutes na bia bro le ba ko. Na ko for business so that you want to be more comfort kaka. A woman who supports his husband. That's a woman they be am tie a body team. Na akosia Papa. Mina na kwa mana michia na abruwa abradi mani nyinche amma me ba ko no nisba onyenyenyenyenye Ele wezu beka wa onyenyenyenyenye no abi kwa bwa ma onisba otie how de ono ni se santi oni se me fanya mazisi okay onisba also di ma me echi okay onyenyenyenye onisba me kan wo behwe ana wa ya de onisba so no ne be ye ne kitu abi enso so otimi kra to man zemhungu a ana odie na ma me dia me man se ro ani me o be se me ba we ne suba si ada tie agosi abi sa kwase wo ai adenti agosi we me hiti tu anti ma me fa me telephone man tu gana mate mama etiefo na hwefo madofo bi edomi me number 0553 401462 0553401462 0554011462 0543419160 0543419160 akosi amana so mama na me da support God's Road Base Ministry ano me ya sorry e brother nyumre pa bokase me pa tobere bi e 5:30 to 8:30 na onyam susu ye adwuma afeko siada the special nature service. Okay. The special nature service. And no haban to me bab near the issue to my dear. I was here. Say yes and pan my men pessimesa. Come dia habamba. Bababi. Why because of a malutunama. Okay. Come back at your no spy. But the abamaya the enough no message. Clear. Nah. Yeah, say Ghana. Even was several times my question, my a former you to be delay me. The first a better chanyama speed. Let me pay yama. Okay. Aha, and you pay bread. I was here. Who said it in a castle? Ya kankai. Aye. Ejam say Posabi. Aye. Let me up. Na share. O Posana and music condition afa. Haba when you set in tin to be set 14 this ya kankai. That's just 4 neck 2 ni din ya. Na ni djuma die say onipa bi a hwe me a wo honam kankan akoso ebi honbon o sabe ebi honpon papa opa fa kasha adware no fa de to kam fa de adware kam into na sign eto spray $10 account still no bon and then man basta say sa fa kurubo ekunso fa dware bon and then papa answer na basta ne se honam kankan mo san foti mi toto obi so oh okay sani on timi kotena office kura nya adwuma so obi awura wo ho bon we educated pa be ho ya dey ho bon just a spray grant me eno na titifo no se sunsuma haba we betimi aden okay haba we sunsum no e kire nya be beti otakọ mostly sunsum asori for no fie ni ade a wura entrance no kita any born home fi bia udu a wontimi fantra we alinta se wotumi wontimi fantra wontimi enjana mo sino mo ni de ko te be hye omo dan so ana so gate an le bo wontimi ntira mu fa be yisam wo bi fi e be che woni megu ase so ada se matase enti we sumsum no obi an ho bon honam kankan age ne ho o de nso o de den ya enko o hia wi
Abawi. Any ya fi nso, mukamu nso. Okay. Yes. Nya report. Mukam aya report ana mukamu nso. Sanka mukamu nso no ni ma de ko. Muchia wasi ko muchia. Ah. Munso. Na odia fra we no aposa. Na odi sra we ni pedua. Sra we motu. Pedua. Me pacho, ubetima na napa. Ube na macho. Na dia sra we pedua na tmasi abe 2 hours. Anse we dware. Okay. Me pacho na se etu. Allergies bi ani ho. Oh, da allergies how dey dey. Say ebia na obi ho ha ne ho na mo say no say rashes oye na na. Oye na rashes abegu ne ho. No. We are talking about nature. Oh, say we are not talking about. Oh, say no abrofo no na ye was. And no na abom from. Na me na me blame you too. Because a software new product a software buy. First product no one me chen haban ho. O me yi free mu. So we think about be we ya so so. Well, if focus to me so maba. Me je drasefo, me na me kan somewhere wo. Okay. And this wadi ho kita me ya haban. No nya me dia chemi timi kusu a ekere. Na ebinum so nya so faso. Ne ebinum so ya dai. Efa. Okay. Akosia hona kankan ya fa no ba bi obi ewu a ya deda funu a wo ko hono. Just say wakwa yi ase a. Yes. Okohwe funu ni bi no. Yes. Now to me actually. Thank you. When I'm coming because obi ewu na ability make ba ko pe. Once onipa wu a no sent go afanse epie ko. Nipa wu a. Sent na epie ko. And then last thing na fi nipa duanim. Ye de nipa to to obon. Samu. Unko obi e ya ga no da. Me sheda nko. Usa. Enti wo ko no na so hankankan na wo be fa. So watch it. Watch it. Na baka bi won so de ekoto e de to so. Enti we ne beti nya bo. Akoso ye ko anim. Okay. You do our school pa. Or put degree. Why first degree, second degree, third degree. Or doctorate. Or put doctorate. And why the bachelor? So a bachelor. See degree your friend bachelor. Aye. Bachelor in science. Bachelor in science, bachelor in math, bachelor in English. So mama boa. Asa be bachelor crowd book. Or a doctor. So pamphlet kakra or pediatrician ade be yeduma. 1,000 bi obeji. Thank you. Wait, I hey. Yetimi ton the papers ni kitan but ni aton. Oh sunsun. Oh susu. Yetimi ton. And you go office to office, office to office, office to office. Watch out. I didn't hear you. So I pay YAA KANKAI. I did a friend to. And I do not what you're living. I just sound. Obey anything. Oh, Bayam. Oh, are you a woman? There be. Oh, Yamwa. A boss. Come on. Watch out. Oh, yes, Papa. I find the ya. How about be a fun? Who do I remember what be back on about this form? Ba ko se mo ba ko si fo ba ko ya empty mission ko no bo no ase ba ko to do we si fo na we atiti afamim bisawo e kam yakoye se ahaban bia obakofa efiri mu ababia na e wo ho amamre ni nyoma bia wosawo ye tete ma mba bia aposawo ko no ba ma ware oba so ye den opportunity nsa no odinini ai date opportunity nsa otono abaton wo dem otono fi na ebusia there be amamre kwa so se ba ma bia ye ton oba ma wa anka it will be very expensive but because of amamre and obuo se ampower buobusia so be form this year na ye se ton pe mo bia ma wa batima to baby enti no ye ne sa enti ukofo bia dia obuo ne amamre kwa so ni bie na fama no okay no so dia open onyama. There's a 1 year anyoma we na edro na okotena what here na ba ma bia be so nsam no de we pure church so no say ono koda abati ase David onye ene sa na haban so tie okay yati ase sa na haban de etie enti cheniriye na tie ni yi akosia papa wo be sra wo wia wo paper na wo de atia ayam fra wo no apemi no one sika papa 1 cedi paper ade ato paper no si manena so na sans wa sign a process
senti e wo haban wa ba gidan ni nyina mu mema ne hawo and over trans more than 2 weeks 3 weeks na what then after 2 weeks now I did any more you people na for cause of it. Okay. I said tay onyamba makwa ma won so on saka tuma kwae. Okay. I said tay onyamba makwa ma won adwuma ye. Na chese nye bibia na ye empire o. Ebo na nature tini ye. Oh nature